Kwenye maisha tunasema kwamba kama kitu kinaweza kikafanyika hata kwa udogo, basi usiache kukifanya kisa unasubiri ule ukamilifu. Wakati mwingine ukamilifu unakuwa unahitaji muda kidogo, lakini ukiwa umeanza kidogo kidogo, hata kama ni kwa hatua chache, basi kadri ya muda utakavyoenda utaweza kufika katika hatua fulani. Kitu kikubwa ambacho unatakiwa ukizingatia kwenye maisha ni kufanya kile kinachowezekana kufanyika kwako. Lazima ujiulize kwamba hapa nilipo, kwa kiasi nilicho nacho, kwa maisha nilionayo, uelewa nilionao, ni kitu gani ambacho ninaweza nikakifanya kwa sasa. Lengo ni kwamba utakapokuwa umekianza, kadri unavyoenda utakuwa unajifunza kwamba labda nitahitaji nimuone mwanasheria, nitahitaji nimuone mhasibu, nitahitaji nimuone mtu ana aina gani, kwa sababu tayari ulishaanza kufanya. Kwa hiyo ni vyema ujiulize, je, ni kitu gani ambacho ninaweza nikaanza kufanya sasa? Ninaweza nikaanza na nini? Ndio maana wasema anzia ulipo, mbele patakucha. Au tuweze kuona kwamba Martin Luther King leo kusema kwamba ile ngazi moja tu inatosha kuona ngazi nyingine ambazo zinakuwa zinafuata. Na wanasema mara nyingi kwamba huwezi kupata lift ukiwa kitandani, haiwezekani. Hata Yesu arudi, hata jua liwake usiku, haiwezekani. Lazima lift utaipata ukiwa barabara. Kwa hiyo jiulize, je, ni nini naweza nikafanya? Kitu gani kinawezekana kufanyika ili na mimi nikianze siku ya leo?